Bakunzi ba icubahirotv nkuko mubizi nkuko vyama turazi yuko mudukunda kandi nako turabakunda turakunda support yose mwama muduha. Uno musi tugire tuyage ku baririmvyi b'abarundi. Ndabazanire amakuru ata muntu numwe arayakora mu gihugu c'u Burundi. Ndabazanire ikintu kimwe mutaba muzi ku baririmvyi banyu. Jewe uno musi navuze ati reka uno musi ndabishire ku mugaragaro ndabe yuko umuntu wari wese uko aza gushira commentaire avuga icubahirotv amakuru agezweho. Uno musi reka ndabazanire amakuru y'abaririmbyi banywa inzoga cyane, imborerwa za mbere mu gihugu c'u Burundi ariko bakaba arabaririmbyi. Mbega uwa mbere muzi yuko arinde? Je nibaza yuko ubwa mbere na mbere manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane, hanyuma mubandanye mudukurikirana ikiganiro yo mukimaze rimwe na rimwe muba muduhaye support ikomeye cyane. Yes, bakunzi ba icubahirotv kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba. Alexson ubandanya abaha amasanamu ameze neza, izimaje zose mubona zigenda unya canke zisuku niwe abandanya azitengeneza kugira namwe mubandanye muryoherwa. Rimwe na rimwe twari twifuza yuko mwoshira ko commentaire mukatubwira ati aha naho hameze neza, aha naho hameze nabi, muzohakosore, tuba tuvyifuza. Ati rero uwa mbere ninde? Imborerwa ya mbere, umuririmbyi wa mbere anywa inzoga kuruta abandi, muzi yuko arinde? Umuririmbyi wa mbere kuruta abandi nibaza yuko ari umuririmbyi Titus de Silo. Ndibaza yuko turirimbye indirimbo kararyoshe. Iyo nimwe mu ndirimbo yamenyekanye yiwe, ariko siyo gusa, arafise n'indirimbo kuva nkivuka mu nda ya mama nkashika kw'isi, navutse nk'abandi mbaho nk'abandi nkuko mubizi. Ndibaza yuko izo nimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kandi abarundi benshi bazakiriye. Uwo niwo muririmbyi wa mbere anywa inzoga cyane kuruta abandi baririmbyi bose. Uwundi muririmbyi yobanywa inzoga cyane kuruta abandi mwibaza yuko arinde? Aha boro ndibaza yuko abantu benshi baza kwibaza ati mbega agire avugende. Uwundi muririmbyi anywa inzoga cyane kuruta abandi n'umuririmbyi azwi ku izina rya Rarijo, nzogutuma kuri kakagezi. Ndibaza yuko abantu bose Rarijo ata murundi numwe yoba atamuzi. Rarijo niwe muririmbyi agira kabiri anywa inzoga kuruta abandi. Rero twararabye mbega kubera iki abaririmbyi banywa inzoga cyane. Uwundi muririmbyi ashakurikira ndibaza yuko abantu bose bashabibaza ati mbega ninde? icubahirotv amakuru agezweho. Uwundi muririmbyi akurikira n'umuririmbyi Big Fizzo Fariaz, niwe muririmbyi akurikira agira gatatu mu baririmbyi banywa inzoga cyane kurusha abandi. Uwundi muririmbyi anywa inzoga cyane kuruta abandi n'umuririmbyi agira kangahe? Mbega mwe mwibaza yuko ngire ndababwirende? Mwibaza yuko yoba arinde? Mana yanje ndagufukamire, ndataritse ibiganza hejuru ko kari uganje kwisi no mwijuru. Ndibaza yuko umuririmbyi maze kuvuga uko musha mumumenya. N'umuririmbyi azwi ku izina rya Bauden Sinaden, niwe muririmbyi agira kane. Rero jewe saba baririmbyi gusa bane ndabacabazanira abandi baririmbyi banywa inzoga cyane kuruta abandi. Ubundi muririmbyi agira gatanu anywa inzoga kuruta abandi n'umuririmbyi azi ku izina rya Generation Gatereve. Ndazi yuko Generation Gatereve ari umwe mu baririmbyi bakoze indirimbo zirakundwa cyane. Mbe mukundiki? Indirimbo mukundiki rimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane, ngo bakubikiye amatara hirya ntibabona, mbega waruzi ico wagiye urondera, mbe mukobwa ivyo nibiki utekeye mu nda, oya twara utamena nawe atwara inzoga. Generation Gatereve n'umwe mu baririmbyi banywa inzoga cyane kuruta abandi. icubahirotv amakuru agezweho. Uyo muririmbyi agira gatanu anywa inzoga kuruta abandi. Mbega abandi mwibaza yuko undi muririmbyi novuga yuko arinde?
uwundi muririmbyi novuga ko anywa inzoga kuruta abandi baririmbyi ninde? Uwundi muririmbyi agira gatandatu anywa inzoga cyane kuruta abandi. Nababwiye ko ndabazanira amakuru y'abaririmbyi banywa inzoga kuruta abandi. Uwundi muririmbyi agira gatandatu ni umuririmbyi azwi ku izina rya T-Max. T-Max ni umwe mu baririmbyi banywa inzoga kuruta abandi. T-Max rero ndazi ko ata murundi n'umwe atamuzi. Tunatwangana gupepeta ni indirimbo zamenyekanye. Genda umumbwirire, genda ubabwire ko ndabaramutsa, niyakubaza ati mbega ameze gute, umubwire kandi ni umwe mu baririmbyi bakoze indirimbo ziraba hiti cyane. Reka ndabazinire uwundi muririmbyi anywa inzoga cyane kuruta abandi baririmbyi. Iyo ndababwiye ati umuririmbyi anywa inzoga kuruta uyundi, musha mwibaza ati anywa inzoga gute? Iyo bagiye mu kabare ntibaba bifuza gutaha, nayo baba bafise mu mufuko barayatanga muri ako kabare, kuko nta gusigaza inyuma inoti mu gihe mu kabare inzoga zigihari, bagenda bakokoye umufuko. Rero nakurikiranye ndaraba ati aba baririmbyi kubera iki banywa inzoga kuruta abandi baririmbyi. Uwundi muririmbyi anywa inzoga cyane kuruta abandi baririmbyi ni umuririmbyi kazi azwi ku izina rya Chanel, Gitari Chanel. Nibazi ko ari umwe mu baririmbyi bakoze indirimbo cyane ziramenyekana, ndetse ari umwe mu baririmbyi ko mufata nka Queen nkuko asanzwe abyiyita yuko yitwa Queen. Uwo ni umwe mu baririmbyi iyo binjiye mu kabare kweri uvuga ati aha anya turicara. Ati wundi muntu yo banywa inzoga cyane kuruta abandi bantu mwibaza yuko arinde. Reka tuje hanu evo Yesu bakunze ba icubahirotv ntimundambire, je ndabazanira abastar bose banywa inzoga cyane kuruta ku rugero rushimishije kuburyo nabonye ubonye hanu bicanye uvuga ati ibi bintu ntibibaho. Uwundi muririmbyi kazi kandi yo banywa inzoga cyane, anywa inzoga cyane kuruta abandi numuririmbyi numukinyi wa comedy. Mbega umukinyi wa comedy mwibaza yuko arinde? Jojo ni mundeke wewe. Jojo ari mu bantu banywa inzoga cyane kuruta abandi kobwa cyangwa abandi bantu dusanzwe. Je ndiko ndavuga abantu bo muri entertainment, ariko tubabwiye entertainment sikuvuga yuko abo onye ndiko ndavuga ari banywa inzoga cyane. Hariho n'abandi bantu batari abastar banywa inzoga cyane, wanashima no kubasumbya aba baririmbyi cyangwa babakinyi ba comedy. Rero Jojo ni umwe mu bantu banywa inzoga cyane kuruta abandi. Uwundi muririmbyi ndabazanira anywa inzoga cyane kandi ku rugero rukaze cyane ni umuririmbyi azwi ku izina rya DJ Pro. Kadogo nibaza yuko iyo ndirimbo kale gatoto nimwe mu ndirimbo zamenyekanye, ndetse atamurundi n'umwe atamuzi kiretse ubuvutse jo ataramenya kuvuga, niwe yosha avuga ati abaririmbyi bose mvuze ntibabazi. icubahirotv, amakuru agezweho. Uwundi muririmbyi ashobora kubafata ikindi kibanza kinywa inzoga cyane, banywa inzoga cyane kuruta n'umuririmbyi azwi ku izina rya Black G. Izina rya Black G ni umwe mu bantu banywa inzoga cyane kuruta abandi. Uwundi muririmbyi azwi ku izina rya Benturo ni umwe mu baririmbyi banywa inzoga cyane kuruta abandi. Niyo mpamvu nababwiye ati nduze ndabazanira abastar bose bo binjira mu bibazo byo kunywa inzoga. Ariko Satubi Marshal wewe iyo yinjiye mu nzoga nibaza yuko abantu bose bashabanza kwiyumva ati mbega Satubi anywa inzoga nyabaki, anywa rimwe shataha? Oya, suko bimeze. Umuririmbyi Satubi ntashobora gutaha iyo yinjiye mu kabare, ni ngombwa aricara adatashe bukeye baba bugaye akabare. Rero bakunze ba icubahirotv nababwiye ko nzuza nabazanira amakuru y'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bakora ibi nibi bigiye bitandukanye, muba mwifuza kumenya kuri bo. Mbega aya makuru mwebwe mwiyasha mwibaza yuko imbanda yakura hehe? Uri umuntu ushaka kumenya amakuru udeze winjira mu mabuate akomakomeye cyane, kuko aba baririmbyi bose navuze si babandi uzobasanga bicaye ku kabare uko onya. Nabaririmbyi bazofata umwanya no gusohoka bakinjira muri buate ikomeye cyane. Iyo buate kuba ari kugira baze kwikingira n'ahantu baba bicaye
si kuvuga ngo hasha haja abantu bari bo bose, usanga bicaye ukwabo. Rege ndamaze gusuzuma cyane ndinjira mu maklabu menshi agiye atandukanye, ndabona yuko abo onya ari muri bamwe banywa inzoga nyinshi cyane kuruta abandi baririmbyi. Ariko hariho n'undi muririmbyi ntovuga yuko noshobora kumwibagira, arimwe mu baririmbyi banywa inzoga cyane, benshi bamuzi ku izina rya Oleg Baraka Oleg, numwe mu baririmbyi banywa inzoga cyane kuruta abandi baririmbyi. Yes, bakunzi ba Icubahiro TV, bandanya mukanda subscribe na comment. Kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masambambi, nyuma ya kamera ni Alex, na bandanya baha amasanamu ameze neza. Turabakunda cyane.